Men Pakırıp Nazar uşul Madımarı Pakır'dın ekinci oğlumun. Atam uşul Karl Marx atınдағы mektepte 43 yıl emgektengen. Uşul emgeginin arkasından köp Ağartı Ministerliğinin gramatalarını algan, Ağartı tarmağında atleşnik bolğun, Lenin'in 100 yıllık yübileyinin medalıga ие bolğun, Lenin ordeni jana Kızıl Tuu ordeni menen sıylangan. Atamның tarbiyalagan okuwçylary köp yerlerde işlep kandidat, nauk, profesör, doktor nauklar çıkkan. Oşonda ele mamleketlik işlerde işleşken. Alemevi bile tuğrusunda ayta turgan bolsam, en 4 uul bir kızdı tarbiyalagan. En çoğun akabız Frunze'de, hazırkı Bişkek'te üniversiteti bütüp kandidat matematik nauk bolğun, iyi profesör. Ondan keyin men jana menden keyingi yenim Taşkent'te bütkenbiz. Men Politexnik institutu yenim Narodный хозяйственный institutu bütürgenbiz. Menden keyingi yenim dağın kandidat ekonomik nauk bolğun. En kiçine yenim Akirip Nurali Kiev'teki Avtodorожный institutu bütüp İçki İşler Ministerliğinde iyimde işlep Bişkek şahri boyunca начальник gayı olup işledi. Oş oblusu boyunca начальник gayı olup işledi. Ahırkı vaktlarda Respublika boyunca Rion'un начальнигі olup işledi. Madmarova Zamira Pakirovna. Oşu atam matematika muğalim işlep жүрген mezgilde oşo köp baldарды matematika sabagına kızıktırуу менен ушунчалык кеңири түшүндүрүп, балдарды кызыктырып, олимпиадаларга катышып балдар союз мезгилинде союзда Россияга чейин эмегелер биринчи орунду алып Россияга чейин олимпиадага барып жүрүшкөн. Ошо эмеден дагы Кишиневко барып дагы биринчи, экинчи орундарды алып келишкен. Кызыгуу менен балдар канча илимдердин кандидаттары болушту математика боюнча. Эме чет өлкөлөргө барып ошол жакта дагы математика илимдерин өнүктүрүшүп, кандидат илимдин кандидаттары болушуп, жакшы ийгиликтерге жетишишти окуучулары. Атамдын сабагына киргенде аябай балдар кызыгуу менен карап, илимдүү, билимдүү математик кандидаттар чыккан. Келиңиздер. Олимпиада ийгиликтүү, жакшы өтүп алсын. Рахмат. Gel Aymek. Selamünaleyküm. Girerdik, aktıvı zalga girerdik. Aktıvı zalga, tüzüldü. Kosay, sigara vardı. Ағайдың математикалық олимпиадасына қош келіпсіздер. Құқын қорғап, жақсы жиынтықтарды бересіздер деген ойдамыз. Бүгінгі ушул олимпиадаға себепчи болып, ушул олимпиаданың уюштуруп ұрпақтарына, уулдарына, қыздарына, неберелеріне терең ыраазычылык билдирип бир кол чаап койсоңуз. Ушул кечеге келгениңерге куш келипсиздер. Endi ayta ketsem, atam uşul mektepte
43 yıl işledi. Oşonda ele Oxnada 1 yıl işledi. Tamaşa mektebinde 1 yıl işledi. Oşo 43 yıldan içinde aytып берсем көп ийгиликтерге жетти. Агартуу министрлигинин бир нече грамотасын алды. Агартуунун отличниги болду. Ленинин 100 жылдык юбилей медалы менен сыйланды. Ошондой эле көп илимдүүлөр чыкты. Доктор науктар чыкты. Ал эми үй-бүлө боюнча айтып берсем, менде бардыгы жаштар элен, билбесем керек. Атамдын 4 уул Ташкенттеги Пахтаевский институту бүттүм, курулуш боюнча. Ал эми менден кийиним алдагы Киевдеги автодорожный институту бүтүп, Чиниге чейин жетти. Андан кийин айтып калуу. Ушул Олимпиадага келген окуучуларга, ошондой эле башка эле окуучуларга ийгилик каалаймын. Алар дагы чоң алган ийгиликтерге жетсин. Бүгүн атамдын жолунун жолдоп математик чыгыштарын каалап кетем. Урматтуу меймандар, Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнөн келген өкүл, кадрлар бөлүмүнүн башчысы Курбанариева Гүлчахыр эжекеге беребиз. Ийгилик каалап кетем. Катышуучуларга эң негизинен бүгүн ошо билимгердин бүгүнкү күндө ошо сапатын, деңгээлин багуучу учур келип жатат. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайм. Келечек сиздердин колуңуздарда. Мен ишенемин, Кыргызстандын келечегинде салым кошо турган жаштардан, инсандардан болосуңар деген ойдо айтып кетем. Балдарга талкпаган эмегиңиздер менен терең билим, тарбия берүүңүздөргө ишенемин. Өзүңүздөргө ден соолук болсун, үй ичиңиздерге тынчтык, аманчылык болсун. Рахмат. Сүйүктүү агайымдын атына аталган Олимпиадада ушу баягы комиссиянын төрагасы болуп катышып отурганына мен өтө кубанычтамын. Агайымдын үй бүлөсүнө дайыма ден соолук, тынччылык, аманчылык каалаймын. Мындай иш-чаралар болгон эмес эле, жакшы башталыш. Бир апта болду, укканына бир аябай сүйүндүм. Азия мектебинин математика мугалими, Даминов Садыр Жалибеков атындагы орто мектептин математика мугалими, Курбанов Айбек койсоңор, Камбаров атындагы орто мектебинин математика мугалими, Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Курбаналиева Гүлчахыр акынымдамын. Мына бүгүнкү биз математикалык олимпиаданын жүрүшүндө турабыз. Ушул аймакта 4 мектептин ортосунда Пахыр агайдын урматына ошонун урпактары математикалык олимпиада уюштуруп жатат. Демөөрчүлөр үй бүлөсү ар бир мектептен 5-6, 7, 8, 9, 11 класстардын арасында математика боюнча, математика предметтен эң мыкты окуучулар келип, бүгүн билим таймашында ушул жерде өздөрүнүн билимин текшерүүдө. Бүгүнкү катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Ушундай иш-чаралар көп болсун каалайбыз. Балдар, өзүңөр эптелиңер, а? 9:47 экен, 9:50-дө баштады деп эсептейли. Азыркы силерге таратыла турган тапшырмалар Бишкектен даярдалып келди. Мына зор качып атабыз. Мына печаттары бар. Муну эч ким көргөн жок. Силер азыр өзүңөр көрөсүңөр дагы, анан иштей бересиңер. Азыр мына кагаздарды таратканыбызда конверт ачып туруп, анан 5-класска беребиз азыр мынаны. Анан 5-ге, 6-га, 7-ге. Мына өйдө жагы фамилиялар жазып койгула. Макулбу? Тетрад тараттык го. Ошого иштеген ишиңерди жазасыңар. Макулбу? Азыр 3 нерсе берип атабыз да, силерге мына жаздыңар. Анан мынага иштейсиңер, Ушул иштегениңерге анан жазганыңарга код коебуз. Фамилияңарды эч ким билбейт да, буякта текшерип атканда. Түшүнүктүү, Так, 5-класстарга берип чыгайын биринчи. Айхан 6-лардагы бирин жатыраак болсун. Аны 10 минут калганда баштай беребиз.
7-ci klassa kollar көтөрүлүп. Силерге көзүм жакын болсо, сен анда 30 миң алып жүрүп. Конверт алдыңар. 8. Тоғыз, сен дағы тоғыз, а? Оның бірін дағы 10. класс. Ова. Жүріп жазасың бо, же сразу иштеп кетесің бе? Оны да қош. Мен Маматкулова Аллома, Пахыр Мадмаров сүйікту ағайымдың оқушысы боламын. 73-ші жылы бүткенмін. Бізді ағай 5-ші класстан 10-ші классқа чейін оқытқан. Шу мектепте жүргенде эле математиканы жакшы көрүп, шул ағайдын артынан Бишкектеги кыз келиндер педагогикалык институтуна тапшырып, ал жерде 5 жыл окудум, физика математика факультетинде. Ал жерден бүтүп келген жылы ушул агайым иштеген жерге келип, дагы агайым менен чогуу иштедим. Мага келгенде эле 5-ші класстын, анан 10-11 класстын сабактарын беришти. Агайым менен практика учурунда дагы бир ай келип иштеп кеттим. Кийин анан дагы чогуу бир 5 жылга чейин чогуу иштедик. Агай бая пенсияга чыгып кеткенге чейин. Агайымдын бизге ушу математикадан болгон салымы, бизге үйрөткөн, математикадан үйрөткөнү бизге турмушта өтө көп пайдасын берди. Быйыл 45 жыл болуп атат иштегениме. Бул мектепте жана өдөңкү Молдонияз мектебинде 20 жыл иштедим. Азыркы кезде 25 жыл болуп калды. Райондогу номер 17-чи Масалиев атындагы мектепте иштеп жатамын. Дагы эле математикадан сабак беремин. Пенсияга чыкканмын. Окуучуларым дайыма алдыңкы орундарга олимпиададан болобу, ОРТ-дан болобу жетишет. Ал жерде дагы көбүнчө бүтүрүүчү класстар туура келип атат. Шол бүгүнкү өтүлүп жаткан олимпиадада биздин ушул көтөрмө айылында же болсом Кызылбулак тамаша айылындагы балдардын математикага болгон кызыгуусу, алардын билим деңгээли кандай экенине бүгүн таразалоого мени ушу төрөгө кылышкан экен. Мен буга өтө кубанычтамын, сыймыктанамын. Жана калыс болуп туура жыйынтык чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Yaxşı usta. Anda şu yağa al.
ил өмүрү дарактай тамырында билим суусу аккан Мугалим бийик кесип чынында, элим жататанын түпкү сырында, ак эмгегин даңазалап жазышкан, канчалаган калемгерлер ырында. Жана ошондой эле бир канча сыйлыктардын ээси Мадумаров Бахыр агайдын юбилейдик математикалык олимпиадасынын кечесине кош келиңиздер. Молдонияз Кызылбулак фонду, демгечиси Бекмурзаев Малик ака жана ошондой эле Бахыр агайдын балдарынын демөөрчүлүгүнүн астында өтүп жатат. Эгерде мугалимде жумушуна гана сүйүү болсо, анда ал жакшы мугалим. Эгер мугалимде жумушуна жана окуучуларына кошо сүйүүсү болсо, анда ал мыкты мугалим деп биздин орус жазуучубуз Лев Николаевич Толстой айткандай, биздин Мадумаров Бахыр агайда мыкты устат, жол көрсөтүүчү, билим берүүчү, психолог, келечек баштоочу, жакындарына болгон сүйүүнү, урматтоону, түбөлүк баалуулуктарды үйрөтүүчү эң мыкты сапаттардын ээси болгон. Эң бир терең керемет бар илим кайсы? Жер жүзүндө бааланбайт анын баасы, предметтер талабын даандырган математика илимдердин ханышасы. Математика турмуш менен бир кандаш, үйрөнгөнүң жашоо менен тең тайлаш, акыл эсти жай-жайына таптаган, эсеп чыгар аны менен бел байлаш. Андай эмесе көңүлүңүздөрдө Көксал Токтон атындагы орто мектебинин окуучулары тарабынан даярдалган математика илимдердин улугу, Бахыр агай айылыбыздын тургуну. Математика так илимдин булагы, Бахыр агай ал илимдин данышманы, шакирттерди даярдап өз артынан тургузулду банкирлердин кансарайы. Темметип билимине алтын бешик, келсиндер канчаларга ачып эшик, үйлөнөр бул турмуштун көп сырларын, ушундай бийик такал мугалимдик кесип. Мугалимим автору Иса Жаргазиев. Мугалимим сүйгөн кишим, мугалимим талайым, мугалимдин менин ишим, узун каалаймын. Мугалимим күчүм нурум, адилеттүү адамым, мугалимден менин сүйүүм, аткарылар талабым.
ары жоопкерчиликтүү, ары сыймыктуу, мен мугалим болом дегендин бар эле мугалим боло албайт. Чыдамдуу, сезимтал, жүрөгү кенен, мээни чексиз инсан гана өмүр бою мугалимдик кесиптин түйшүгүн көтөрүп, өтөөлүнө чыгат. Самирбек Нурмаматовичке беребиз. Тургундары мына бүгүн өзгөчө күн, анткени бакыраларыбыздын жакын элесине арналган иш-чара өтүп атат. Ошол менен эле математика боюнча олимпиада өткөрүлүп, ошону жыйынтыктап атабыз. Мен өзүмдү таанышып кеттерdim, кечиресиздер. Бул Максут Замир Нурманович административдик реформанын алкагында бириккен урукмурда көтөрүлгөн Орозбек Азыркулбек фабрикасынын башчысы болуп алдым. Бурук чыкканга бир айдан ашып калды. Орозбекчи элменен жолугуп эле бүгүндөн баштап тамашага жолугуп, азыр бул иш-чарадан кийин карашуулар чегитебиз. Бул жакта элменен дагы ошол көңүлдөрдү, маселелерди баары жакындан барып таанышып жүрөт. Мына иш-чарага кайтсак, математика бакыраган математика физматын өткөргөн, мен дагы физматын өткөрдүм да. Физика, математикага ушунча билим берип, бүгүнкү күндө дагы математиктер канчасы катары жалпы республикалык тестөөлөрдүн эң негизги предмети болуп эсептелет. Мектептин директорлорунун 70%-дан ашыгы физика, математика өткөрүп алган. Анткени предмет кыйын, кыйынчылык адамды таптай, бышар, ошол себептен өнүгөт өсөт да. Бул жерде келечектеги мына ушул айланабызды көтөрө турган, Кыргызстанга кызмат кыла турган жаш муундарыбыз, окуучуларыбыз баардыгы ишиңизге ийгилик, мына ушул бакалаврды жолун жолдоп, Кыргыз Республикасынын эң мугалими болгон экен. Бүгүнкү күндө эң мугалими катары 20га жакын эле мугалим бар. Ал эми эл арчысы 100 чыгат да. Эң мугалим болуп кыйын, мына ушундай деңгээлге жетип, буларга көптөгөн окуучулар болсо керек. Мына бүгүнкү Молдобас, Кызылбулак, Молдобас, Кообулак демөш катары катышкан бакырагайдын урпактарына, неберелерге, балдарга, баарыбыздарга чоң ыраазычылык. Кудай кааласа бул иш-чараны салыкка айландырыш керек. Физика, математика, табигый билимдер өнүкпөй, коом өнүкпөй. Ошол себептен биз ушундай иш-чараларды көптөрүп өткөрүп, мектептеги дагы жалпы республикалык тестөөлөрдө эң жогорку бал 200дөн ашып калгандарды, жосо алтын сертификат алгандарды биз айрым тарабындагы акча каражатыны окуучуга, ошол учурда даярдаган мугалимге дагы берет деп чечип атабыз. Баарыңыздардын ишиңизге ийгилик, ден соолуктар чың болсун, туткан ордуңуздар кабыл болсун. Иш-чаранын официалдык ачык деп жарайбыз. Чоң иштеген ардагер кесиптеши Имамеддинова Шакировичке беребиз. Бакырагай окуучуларга гана тарбия билим бербестек, мугалимдердин дагы устаты, мындайча айтканда наставник болуп көп кызматтарды сиерген. Анан окуучулары билимдүү, маданияттуу, абройлуу адамдардан болушту. Көпчүлүгү ушул мектепте, райондук масштабта, областтык, республикалык масштабтарда белдүү кызматтарда иштеп келишти. Бакырагайдын басып өткөн жолу бараандуу болуп, советтик педагогиканы өнүктүрүүдө бир топ эмгектерди таштап кетти. Өзүнүн билимин, күчүн, акылын бардыгын педагогика ишине арнаган адам болгон. Адамгерчиликтүү, түшүнүктүү, эл арасында кадыр бартуу адам болуп кеткен. Бул өзүнүн ошол тарбиясынан, билиминен, анын канчалык деңгээлдеги адам катары жашагандыгы
барлық адамдарға үлгі болып қызматты өтіп кетті. Аның ұрпақтары, оқушылары барлығы ар уақытта ескерішіп, ешқашан естерінен шығарышпай, жана аны терең урматтаумен естеп отырған барлығымызға белгілі. Сіздер дағы ошол Пахар айдай оқушылар шықсын, білімді оқушылар шықсын, Қырғызстанға жалпы елге қызмат қылып тұрған балдар, қыздар оқып шығышын, білімді адамдар шығат деген ішеміз барлығымызға бар Құда қаласа. Егер өздері үшін рахмат, тұрғаныңыздар үшін рахмат. Бар болыңыз. Алла барыңызға жақсылық берген болсын. Эми өтө күштүү бизди толкундата турган Кызылбулакта кыймыл болуп аткан мезгил болду. Молданияз атабыз дейбиз. Мен жакында ошол Талашка студенттерди практикага алып келдим. Талаштын эли башкачараак сүйлөйт экен да. Мага жаккан жери. Биздин Молданияз жөнүндө мерекет өткөрүп аткан экен, биз Молданиязды үйрөнүп калыппыз. Булар Молданияз ата дейт экен. Чыңгыз ата дейт экен. Биз Пахар ата десек жарашкыдай болуп калат да, мына окуучулар үчүн дагы баатуу үчүнчү. Ушул нерсени эсепке алсак, демек мына Пахар атанын ушулай бир улуу эскерүү күндөрдө отурат экенбиз. Бул мезгилди мына сөздөрдү мен көрдүм. Бул мугалимдердин bir klassikalık mezgil eken de, bir özgöçü mezgil eken. Çında dilim, muhallimdikке берген, балдарга билим берем деген адамдардын баарын жүзүн көрүп атам. Бул жерде акырата турат, имарата турат, дагы башкалар турат, султаната турат дегендей бүт аталар турат. Ошол сүрөттөн көрүп, чын эле бир классикалык доордун башында ошол Пахар атанын турганын көрүп атам. Жанагы мына жерге жазып коюп туруп, эмгек кызылтуу, Ленин ордендери деп туруп. Мына эмгек кызылтуу ордени мен билгенден Кыргызстанда саналуу эле да. Ошол саналуу бирөөү ошол бизден Кызылбулакка насип этти. Молданияз атадан кийин ушундай бир жакшы мерекени көтөрүп аткан жерде балдары Малика турат. Ким салым кошкон болсо, алла бардыгыга ыраазы болгон болсун. Менин Эгемберди деген досум мынтип жазган. Китебин окуп жүрсүңөр. Адам баласы дейт 3 жолу өлөт экен дейт. Биринчи жолу өлгөндө бул кыңыры чыкпай өлөт экен да, урлук кылып бир бала болуп. Кудай сактасын. Экинчиси өз ажалы менен өлөт дейт. Үчүнчүсү бул дейт аркасында эстей турган адам жок. Дуа кыла турган адам жок болсо капитан өлөт экен да. Мына эстей турган адамдар бар экен. Биздин папатабыз, изи, иши али бар экен. Ол чоргондук туугандар мынтип айтат экен, колго суу куюп аткан адамдарга 1000 жыл жаша деп дуа берет экен да. Ана мен айттым, 1000 жыл жашабайт булар. Десем өзү жашабай, иши жашайт деп. Мына бүгүн күндө тесте бардыңардың денсаулығыңарды келешекте бақытлы өмірлерін иесі болып, әрдайым елге жаққан, қоңыс-қоңыңға жаққан, туғаныңға жаққан жашаған болып, өніміз жүреді. Мен жылға айтайын дегенім, Пахарағайды тағы елестетеміз. Пахарағайды апотық бар, 8 жасын оқиды, қызықтайды білейді. Onlardan mama деген красавица бар. Бар ушканда. Кожоға гүлзара лагерде. Экөөг соғуктан кеш калды. Досқа түрк болду. Эгилерде канча арасы? Төрдө. Арасы бешти. Жай жана болсун. Акырета болсун. Ардайым
балдары, немелері, чеберлері өсіп, бақытты өмір есі болып жүрсін. Болып жатқан Мармаров Фахир ағайдың жарқын елесіне арналған математика олимпиадасын жиынтықтап, жеңүүчүлөрдү аныктап берүү үчүн сөз кезегин Орозбек Файлымбетинин башчысы Максудов Замирбек Нурмаматовичке, комиссиянын төрайымы Алла Маматқуловага, мүчөсү Бекмурзаева Айдар Ханычке беребиз. Жерлештерим, бардыңыздар жакшы эсен аман төрткөстүгө жүрөсүздарбы. Бүгүн эртең менен тургандан эле өтө кубанычтуу жакшы күн болду. Бүгүн Фахыр агайыбыздын жаркын элесине арналган олимпиаданы өткөрүүдө мен дагы ушул комиссиянын мүчөсү экенмин. Ошого келип катышканыма өтө курсанмын. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы токтоо болсун, арты кайрымдуу болсун. Дайыма жүрөгүбүздө сакталат. Сочинение жазганда, башка кылганда дайыма сүйүктүү агайым деп жазчу элем. Фахыр агайды эске алат элем. Şu bizdi 5. класстан 11. класска чейин окуткан. Агайым bir 43 жыл иштеген экен. Мен дагы пенсияга чыгып алып, 45 жыл иштеп атам. Бул мектепте иштедим, Молунязда, анан алгачкы кезде Масариф атындагы орто мектепте иштеп атам. Бүгүнкү жыйынтыгыбыз өтө жакшы. Балдар базыгы болуп 26 окуучу катышты. Şu ар бир мектептен 4төн окуучу алынган экен. Ушулардын жыйынтыгы боюнча биринчи месталарга, эң алдыңкы месталарга 5 класстан Тажибаев аттарын жаза калдыңыз ким? Сертификаттар. Анда мындай катышкандыктары үчүн, бүгүнкү олимпиадага келип катышып бергендиктери үчүн сертификаттар берилет. Кимдерге беришин азыр айтабыз, чыгып ала бересиздер. Ким деген экен? Сыйлыктарды тапшыруу үчүн Тахиров Назарыканы, кызы Тахирова Замирежени, анан Бекмурзаев Маридаганы чакырабыз. Абдумаликов Баев. Катышкандыгы үчүн сертификат менен Исмаилова Алина сыйланат. Катышкандыгы үчүн Байызбеков Ислам. Олимпиадага күндү катышкандыгы үчүн Туңгуров Байсал. Ислам ким? Сен башканы кыласың. Абабакирова Аяна, катышкандыгы үчүн. Абдыжалилов Кумарали, катышкандыгы үчүн. Абдувалиев Азизат. Абдумаликов Адилет. Мактулов Арген. Зултухан кызы Жамалаев. Зорубаева Чолпонай. Такирова Зура. Абдулмусалимов Арсен. Павловбек кызы Орхан. Главудинов Ali. Абдулазова Жумату. Абдухалилов Бекполот. Сайфиддинова Танзиля. Азимов Нурел.
Bardığımızda öğrenir, cemiyetçilerde yararlar. El ağırlığının atleşmedi, gelin, Emgen Uzuntu orderlerinin kameleri, Bakır Matmarov'un Jarkın Elmesinden alıp matematikadan ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүсү olup, Tacıbayev Alimur. Altıncı klaslar ortasında Yedavatı'nın atleşmedi. Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsү olup, Abdülmecitova Gülcan Sinanat. Canibek ortamında tamamlanan ortağımızda karşılar. Yedavatı'nın atleşmedi. Gelin, Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsü Turdubayeva Samiha. Kosov Toptan Mektebi. Yedavatı'nın atleşmedi. Gelin, Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsü Balıcan kızı Aygül. Moğollar Mektebi. Yedavatı'nın atleşmedi. Lenin, Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsü Jumabayeva Sezin Sinanat. Mektebinde. Moğollar Mektebi. Yedavatı'nın atleşmedi. Lenin, Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsü Danilova Ayana. Mektebinde kızı, mektebinde. Kambarov Mektebi. Alçak Kambarov, Tomaşalıkta, Katolak ortamında. Yedavatı'nın atleşmedi. Lenin, Emgen Uzuntu orderlerinin kavaleri, Bahravar Matematik'in Jarkın Elmesinden matematikten ötkörülgen mektepler aralık olimpiyadanın jеңүүчүsü Tilekova Arunca. Mektebinde. Kosov Toptan ortamında. Çapraz Köksal Toptan Mektebi 3-4 birincilikte aldık. Mumda bir жақсы мектепке қолдау отырған жақсы немелер айтатынбыз. Ошоға қосылып, онда китептер бар. Онда китептер бар. Китептер барлығы сандыққа шыққан китептерimiz. Бirincisi, ben özüm kılıp Жұмашеваның китептерін шығарып бердім. Birincisi ошол китеп, қалған китептер барлығы сандыққа шыққанымыз. Canlı satıma düşüren kitaplar, ben baldarga verelim de baksam, mekteplerine verip koyalım, hübletle de dursun, kolma-kol olup, жоғалып ketmesin деген sunuş oldu. Oşun için uyuşturuculardan Köksal Toptan Mektebi oldu. Oşun için birinci orunda, oşun bu yerde bardığının sıylığı birde, muhaliflerin sıylıkları birde, oşun için şu kuruluk değil, nemesini şu mekteplerine giymetinizler var ama.
болса Sizlerin mutluluğunuzda tatlı olun, daha çok olun. Alıştan gelgenler ortalarında canı verilmekten gerektir. Başka çocuk koçarsın lan. Muhasebe olur mu zaman? 9 kere klasik. Kambar bekleyen gerektir. Asılbek, Bodrum'ya bekleyen gerektir. Asılbek Tarık'ın seni özgürlükler vakırlarına çağırdık. Konuklardan başlarlıkta bilince Rahman Köyümüzümüzde, Köyümüzümüzde Urmatlı meymanlar jana dekendeşler, uşul atamın юбилей болып атқанға алтындай вақтыңыздарды аябай келіп хат жібергендерге чоң рахмат. Барлығыңыздарға игілік, саламатшылық, асманыңыздар ашық болсын, дайым саламатты болыңыздар. Sizden kızın 40 çağ olur dedi, siz söylüyorsunuz da ben söylüyorum. Bugün aябай bir tarixta kala turgan күндөрдүн бири болуп атат биз үчүн. Атамдын жаркын элесине арналган математикалык олимпиада болуп атат. Мен бул юбилейге келин эле эмес, атам мага агай, атам анан тагам болгон. Атам жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү уктук бүгүн. Мактоо сөздөрдү уктук, кылган эмгектерин уктук. Ушундай эл болгондо, ушундай жер болгондо, ушу сиздердей кесиптештери болгондо, уулдары болгондо, артында калган урпактары болгондо атамдын эч качан аты унутулбайт деп мен билем. Ушул иш-чараны уюштурган Молдонияз Кызыл Булак фондуна, ушу жерде катышып аткан баардыгыңыздага мен келиндердин атынан ыраазычылык билгиземин. Юбилейдин атынан ыраазычылык билдирем. Бұл іш әмен бардыңызға айтайын, топтан бері башта ушинтип ойлонуп келатат элек. Ошол коом уюштурганбыз, бардыңыздар билесиздер. Молдонияз Кызыл Булак коому деген ошол жерде коомубуз бар. Кичинекичерден тыйын чогулуп турабыз, башка кылабыз, бирибизге бирибиз жардам беребиз. Анан ушундай бир анча-мынча иш-чараларды өткөрүп турабыз. Былтыр Молдонияз чоңотамдын 200 жылдыгына сочинение жазылды эле, анда мындай жакшы уюштурулбады. Мунусудан кийин көңүл коюп жакшылап уюштурдук. Агайыбыз Кызыл Булакта экөө болсо билөө болчу, билөөбүз болсо ошол болчу. Мен мунун уюштуруштан мурдан аябай наржак бержак калдым, окуп башка кылдым. Кыргызстанда бир 4 эле мугалим бар экен. Ленин орденин алган бул Советтер Союзу деген дүйнөнүн 6-дан 1 бөлүгүн ээлеп турган мамлекеттин эң чоң сыйлыктарын билөөбүз болчу. Убактыда муну алыш аябай кыйын болчу. Ошол мугалимдер менен райкомдун биринчи секретарларга орден бериш аябай кыйын экен. Ошол үйлешип ошондой болуп агай эмгеги менен ошол орденди алган экен. Ат башынан бирөө бар экен, көл жактан бирөө бар экен. Алар дагы математик эмес экен. Биз өзүбүздүкүн өзүбүз сыйлап, өзүбүздүкүн өзүбүз белгилеп, ушинтип эли журтка таанытпасак, батырды эл чыгарат дейт. Ошол эл аракет кылып, өзүбүз ушинтип белгилеп, алдыга сүрөп чыгарсак, анан кийин баатыр болот. Агайдын арбагы ыраазы болсун. Айттым го, аябай Кызыл Булак эл үчүн Кызыл Булактын чынын айтканда бир күзгүсү болчу, сүйрөп кандай агайдын, башкасы кандай эле бирөө ой агай келатат деп ордунан туруп алчу. Ошондой кишилерди биз баарлап баптап алышыбыз керек. Мына сиздер чоңу иштеп, чоңу басып, чоңу жайышыңыздар, азыр эле айттым мен сиздерге, сиздерди көрүп, эжекелеримди көрүп, агаларымды көрүп, мен дагы бала болуп калдым дедим. Сиздерди көрүп аябай кубанычтамын.
meyil közüde de üşüntüp birimizge birimiz közümüz düşüp gözümüzden çıkan kişilerdi sıymak dursak biz birimizge birimiz meyil bir olalım, başka olalım, üşünde turgancılıklarımızdan jakşı olup bardığımızlar kelip bınake uğrap olup bardığımız şu bir oğuz aytkan sözümüzü kolda kuvatlap kettinizden elden aylansa olup eğer üşünde aytkanımız bardığımız üşüntü ıntımakta olsa Kuday dönüse kaldıracılar en negizgisi muhallimlerden qaysi өлkө мамлекетти карасаң баардык ошолор мугалимдерди биринчи орунга койгон мамлекеттер. Японияда керек болсо мугалимдин көлөкөсү да антип эле экен. Германияда Зигмунд Йен деген космонавты бар Германия. Ошол космоско учканда Германиядагы эң чоң айлыкты ошол кишиге белгилеп беришти. Аны барып министерство финанс колор айткан турбайбы? Ne kılmanlar? Ben ecekeyimden çok aylık alayım. Ecekeyimden uyuyamam деп, ошол ecekeyimden aylığını azaytып algan eкен. Gördünüz mü? Biz ошол Japonya bilen Germanya'nı karasamızda kanday ülke mamleketler, kaçan biz ustalığı sinirler bilgenler, kaçan biz ağaylarda asıqa koyduğumuzda kadar bizim mamleket ömrü olsun. Bardığımızda ошол ustallığımızda sinirler, Üybülede tutulup çoğalgan bilen bizim ben ardayım etem, beni ağaylarım karşılık kılıp dayandaşkanlar. Şu bargan yerden bütün benim cümleler kavuk, ağaylarım okutkan ağaylarım kılgan benim. Kudayga şükür sizler uyar kılgay, cem karatmay, hareket kılıp geletiniz. Aman olumuzlarına çoğulgan ağaylarım, salamatlar olumuzlar sizlerini görüp ağaylar korkundan otarım. Bardığınızlarına rahmat görünüz bulanızlar. Математика олимпиадасы соңына жетти. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Баарыңыздардын ишиңиздерге кош келипсиздер. Барлық келген қонақтар біздің үшін бір 5 минут жарым сағат. Biri boşta. Geçenler ne verse var ben kendim. Onun için bir şey Turganbay'da ne dikkat Turganbay'da. Bana şeyinki mi? Muhtemelen koyuverin ki. Kendinizi görür müsünüz koyu verirsiniz? Yok. Hamur ögen. Başladım. Durmaya kadar kazanda var. Kazanısı çıkarttı. Vicdan var. Oldu maktarsa arkasına şunu veriyorsa maktar turu verin. Ne bileyim. İzleri ol. Ölmez kan. Ölmez kan bu bizi familyası. Familyası kan hadi. İzleri ol. Vaktiniz olduğuna sal etme. Vardı bu da ben. Bana. Öyle yaşayamamız da özüm. Mal özüm gibi kılıyor. Hiç gereği yok. Kıcalıdan bu oğlum. Ana biraz mandayda. Özün ne güzel boş gerek. Gende boş gerek. Kim var? Az uçuruna tek azak kılıp bayır. Gende gak kılıp gende. Baksın. Hazır asılını göndesen şimdi. Amacayla gel. Ağay. Kapılar. Kaça cazalı kalsın o? Kapşin. Ya öyle bunu yapacağız. Hadi baba. Koltukta götürüyor musun? Bıçaklar bir küçüğü. Turganbay almaz. O siyisin. Şuradan alıyor. Ya yavaş bana. Ben ciğerlesin. Biz onun için de sekmeşetik oldu. Kalmadı ya. Ya.
Çapırağız. Söz kılasa tek Üsttekiler. Adamda da hizmet var eken. Bak. Aksakaldaştıralım. Buyurun. Ciğerimizden hazır gidiyor. Sonra bizim tamaşa koşullarında kararında Anca ortaktan aşık geçirse geçirmiyor. Olsa C'nin cebden çıkmak böyle değil. Siz alın. Gönlü alır. Masada cezin bozulu ceydir ceydir. Al tutada muhtana kesin makarna patlar. Salatası muhabbet Alardım bu kazayım bulaşık kadar bu böyle. Alır. Bu kazayım bulaşık. Sen ayaktan şunları da arada. Abla üyesi bulmuş bak. Tak. Ciddi bir Allah orada onu ceveyle koyuyor. Malik de iyi kavay var. Ha, bol da. Çok tatlı başlığı kahve mi? Bir şöyle de lan. Sen onda skin. Sana gecemini zamirece. Güzel gel. Şu yaka jetkizer, o içkileri jetti. Jet kes. Çıkıp gel böyle bak. Hani ben boğuldu. O bağla toy boş gereğiyken, şükürge toy boş gereğiyken. Daha bir kara şu gidiyor. Yedi işletleri de okulundan. Bana şu kişinin şarabatı oturur. Akşin yedik akıllıktan cüz görüş gerekiyor adam. Bir de uzakı kesire söz var. Uzakı tuğandan üçgenler. Bu kıyımı kırıstı. İki kişiden var. Sen alıverdin mi? Biz bu kamera vay hatta özümüzde şurada kekiden bu alırız. Allah ne kadar kaynak alıp ben alırım. Sen öldün Jack. Paketler bir. Orada emniyeti var mı? Biz askeri. Bana kafa boş. Yaxşı mı orada? Üçü de keriyor. Kırmaya öyle olsun. Bravo Michael. Kur'an'ın kırgıta fotoğrafını. Ha koptu he? Çıkanı koptu. Ben saçımı da sürezden görünmez. Güzel koptu. Çıkanı kopçuk mu oldu? İslam. Hazır.
Bu mana şu Ağaydın kızının nemesi. Kadarkası. Rahmat. Jamila. Telefonuma tanıp koy. Buna olmazdı bir erkeğin. Yatın buna. Bölüş. Başınızlardan kalpak çıkıyor. Aman efendim, günümüzler, ömrümüzler uzun olsun. Ama geliniz. Nasıl yaxşı niyetmenen başlagan işler Xudo xolasa yaxshilab bulanılsın. Aman bolingizlar, sizlerden görgende aytdingiz, biz bola bo'lib turamiz. Sizlar o'qitgan, sizlar boshqatgansizlar. Mana ol, Asılbek. Al, ishlaydi. Bunda siz chiqarib qolasiz deyishadi. Asılbek kellegelerine. İlhamlar görüşürüz. Bayramdan şükür. Bana Türkiye ülkesi. Şükür de eşkili. Rahmat sana. Katta. Ağustan geldim de. Alıyor maydı. Var mı sağlıyor? Yemek kolay. Keyingisi demeyeceksin. Atını özü gözünü görgen kişiler sizler vardığınızda. Allah rahmat kılsın, cayı cennette olsun. Baldarın den soluğu şım olsun. İyi bilösümüyle, bala çakalarımla sağ salamat oynap bilip yürüşeversin. Amin. Atasını her daim esnep, Kur'an okup, nime kılışı koysun, esnesi koysun. Mana okugan eksanılarga Xudo dargayda kabul kılsın almasın. Ötkenderde var onu Xudo rahmat kılsın, cayı cennette olsun, ahirete abad olsun. Amin. Dualı dilerim. Dasturxonga kelib, O'rmayga duo bering. Özüge bağışladı. Kalan ötkenlerden Xudo rahmat kılsın, cayı cennette ahirete abad olsun. Vardığımız öyle Özbekistan kavayız vardığımız. Men ölmeymin degen adam yok kuratası. Aytalar bir iş kılatırgan olsa hata Kuvastan iş kılalmayım. Kuvastan vardığımız hata olsun. Vardığımız iyi bile olsun. Tinç aman bolayla şu aylarga şu gündürge Türküstü'den sağ salamat bala çakalarla Amin. Başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsanu amela ve huvel azizul gafur. Ellezî halaka sab'a semavatin tibâka ma tara fî halkir rahmanin min tefavut. Farci'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خسيئا فهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Xudo rahmat qilsin, joyi jannatda olsun. Jami yetkenlerde Xudo rahmat qilsin. O'shalar qatorida Fahri og'ayimizdan Xudo rahmat qilsin, joyi jannatda. Qolganlarimizda ham o'tganlarimizda Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda, oxiratda bo'lsin. Hurmatli og'aylar, ezikenler, kelib berganingizlar uchun çok rahmat. Bata ver koysan
болған қылған сұхбаттарға рахматтарыңызды айтамыз. Vardı karşıma oturumlardan, evlattan, yurtlardan, komşulardan, darıya paylaşıyorsun, masadan öyle. Rahmat, var sizlerle жақсылықтар.